Tubaniriza nate on another episode for Sit Down with Nima. Tuba muno okuwaya different celebrities tuba tuwayamu mu nsonga edawulido yatubera kuwatya abeera atya okukula kwe konakona. It's a good weather outside. Omwebwe waife tumulina ofumbuwe nakatrend wekabe kakola nga tindeba idea eno yagitola bare ntulija bamu okuwayamu naye tumutegeere nani avaawa yeida atya idea eno yagifuna atya. Welcome to the Sit Down. So we're introducing a very ababuni waife. Ababuni waife aboku K-Media, right? Bandeta Leopard the Monster. Maybe wachagazinga Fumbuwe Hitmaker. Omulala ati. Yeah. Ezira chira buni. Achito tuchiza kumukono kasando burecho. Amena gaife. Like oyenza amena gangaga agewaka banja bali ejusa Hakim. Bali ejusa Hakim. Erangaga kola sente na agogero Leopard the Monster. Wantuwaye waye mu kumunane ku sit down program ya kabi nimema. Okay, bali ejusa avawa bamuzaala wa yasomera wa amze semba magamaga magamaga wazalibwa dadi wanga alina jaba bakinyeza zalibwa magamaga okulire nti kuva buto oba just kuidawo video okuba butonze mbere magamaga bawo najja mukukuwa nina dada wange ye mukono kakwe mukono ewa dada wange wanali nkali mutaawo era neira magamaga somba ire magamaga nze nekitundu kyange era nze tusobola kumentioninga kitundu kindi nga kiri magamaga kuba kyendi mulimu ebitundu oya ne mutawuni egamba n'akapiira wakasamba akajamu katege omeini balinda trailer esale magamaga Mayuge district gyokulire sawa nakutwala magamaga town council wale yalinga jasi yalimbo baba kitabati ekyowadiriza bajeta batya village sawa town council to develop things awo kirungi osomerewa amasomero agasingira akabiri mu magamaga because of primary nasomera ku primary school nasomera ku army school magamaga secondary nasomera ku hillside no hillside yeri iganga Gondi Musda Mayuge highway olujja Mayuge lukololi ya Gondi hillside ya lukololi nga wakafe Musda town so yeah tegeza abantu bwe magamaga bakutegeera bulungi beidiri naleferi nobaliri ekyewuunyisa nti nze lina lyange lyerala n'abatono abali kubanga natandika okutunda eryene lya Leopard nga nkalina mu isomero so ekyo okatijjo bakyanamba okubuza eryange ituufu oba kyankola bubi tidi aye nga nze abantu abasinga bandidinga Leopard niwe bamagamaga era bw'otuuka emagamaga n'okoba oti ndikwenda kwa Hakim osobola obutamubona aye bw'okoba oti Leopard bakutuusa niwe mbanzirawo bakutuusa ku bantu abawera 10 nga baliko abati gamagana n'onajjamu kale Leopard tikomerire anti kati wokolesa liri ati kubabuza oba oli kulisuula erikola sente Tolifene nsambe eriwombo simanya mama bayisa bantu Hakim simanya kumbeera era awo ekibanga kiwaire ba angels bano ni Hakim Leopard yawo kyatye Leopard yeah yeso nakakacha meka yesu kuna mtandi kacha oba ina other professions maybe nina ngo professions entono nga nakola computer studies era ebintu bya computer bitegeera ebyamasimu ebyo software installation n'ebindi ebyekuusa mu bya graphics and design but still are you still doing it or what you have for profession
kati ekyo kiba kya mu mutwe. Music is a talent. Yeah. So ebyo byonna bisobola okutambula. Music ono omutandiko tebaweezuula otya? Music omwembi gwebeeta gulagita omutuki omwiti. Kati zenna ebintu bya mirundi esatu nabembe ba mirundi esatu. Bwe nali omuto nali mpagiranga shonipo. Omwana owokulira. Shonipo. Uganda waliwo shonipo. Kati eyantoola ku shonipo ni Dr. Jose Chameleone. Nabona kabiri nga Dr. Jose Chameleone yayi. But eyansikiriza okulooza nti zena nsobola okwemba ate ni gravity. Ndoza okukitegeera awo. So nze okukoba nti zena nembeku was gravity omutuju. Ebisire byayembera mu diwagwani simanya amala. Maybe promotion nze nga ndi nina idukira ife tubaire baana ba ku luguudo ba mutawuni olisegera promotion ide ya bidiko edamo viti twaja wangulu twakubalwa hapo mu instrument da G-Shock. Ze mami wange yampagira okuva natandika okola ebyo. Kubange ife abandi. Olukulengera kigundani ngaba kumubyeyo. Andi kati imwe muyinza okuba nga mwakulira mu family engaiga. Walikuwa na family edina sente liba n'amateeka mangi no kubina bintu byetukola. No. Tera kulimba. Kaleko bwana ife tukulire. Nze nkulira mu family nga tia amaani. Usegera. Kati nze mami wange n'omuntu nti asobola ye kale yabonanga nti buli kyengezaako ansabira kibita mu kyeso kyengeziza okutegera kubanga kiri ntuzira sente okutegera so nga kyengezaako kyona akoba kiwa ono wanabitirawo nasambanga ko mupiira ngera akoba tisambo okutegera ngera wo bankupira mu mupiira idukira mupiira kwa ifobwiri nti bakukuba ofuna injali kabiri bazaire bona abakwidanda okutegera empira mu byale eyo eri abali mu matimu abesinye bayinza okulooza bati ndi kulimba bati nekyo oguleka wako kuba mpulira nakusambira ku eno mu isomero era nali kali mu isomero mu nasamba era tyakusamba ino kiriawo kitegera ayenga just nga ngutegera nga ngutegera so natandika music nabona nga omupiira guno olwisi kale bogulu okuleeta kuba ni kaba kamwene baba baleetera nti sita wa mupiira asobola okuba omusasulira emitwalo esatu ayi bayinza okumubawanira da Uganda wano mitwalo esatu mitwalo esatu nga yoyo muwa kabiri era mwaka omutala so mucuba olukitegeera oba nti ebugemo kyeno kali ya kyeno olukitegeera kati okwembako bakwezuula kubanga tulina waliwo abembi bangi ngayembaga yesiyemola kubanga n'omwoyo yali ayembyeku ayo okwemba niwe wegonga omuntu nga yetu eri kwemba era tuyemba ayo bwobanga olina omuntu gwoboneire wena wagezaako wabona ngaofunye abantu 10 abakoba nti oyo otambulira awo kati kuno watandikira mboni okyezuula motya your first song lwakugira lutya wasaaga tulina olwemba lwetuliwulira sawa at first waliwo instrumento bajeta G-Shock ojiri G-Shock is a hard jidi G-Shock instrumento yo nedi muko di instrumento edibaire edikubye ino G-Shock instrumento waliwo nje beta hot this year edodi waliwo nedi ya edoti bena yede yidi kati zina linga nganye mbere ino G-Shock yene madam gravity this is na awandiko abakema kanwali bakemba kankana yeno baketa Soka Forever bakemba kona kawandiika nasoka nga mpandika kale njango obwire ncho nakera najja kuisomero ngandikude natandika okwemberanga moment eyo okutegera n'okusoma ngobonanga no okusoma kona linga nsoma ngai nze kyanemesa okumalako okusoma dali sente tikyali nti obantu obana malala gakwemba no some people wabulanga akuzeino aina talent aina chibuli kubanga kati nze n'okusoma nasoma ndanka okutegera kiri nti obana kulaini nswala mukirasa myaka ngenda itakuswaza kwogera Kandi kati sawa no wogeme emyaka kati gyolina obo idukire eyo kabiri olina kutoza ekitayira kusaba kandi nga kyendi nali nkali olikitegera
so kunkoba nti wali ng'ogiranga mu that instrument. Instrument eyo nagiwandiikira mu olemba nga waleeta Lusonga Forever. Era olemba olwo kakolasi eriyo producer bamweta Zax naye ampa kakolasi ako yakampa abamagamaga eyo by then yalina akastudio keeyo kati kakolasi ako neyakampa yakoba ati yakampa kati Lusonga Forever Lusonga ayakati aye wandiikiramu ebindi okitegeera awandiikiramu awolines nga dirireetinga ku da gravity ditambulira moyo lukafulo kati nze ngane lusofulo segeera likategeera kati nabi emberanga momento era awona atandika okweyeta Leopard weriva nga ndiko banti kati nze nno olwembo olwange kabe lwakibande takimunana idukire eriyo filimu yalinga kwe nga yali yabakolera bajeta oba Iris gabajeta ngerimu omuzanyi nga bamwe takimunana kati nze ngeje bali bande takimu ngeje bali bande takimu abantu bande takimunana kati bampulira nti eriyo kimunana oweka mu nze bali njagala kubanga lyalina lya mufilimu by the way lyali lya mufilimu nga bwe liri awo nti kimunana era nze kati ngeri gyona lya kimunana kimunana eryo wenezuula nti ze nasobola okuwandika ekintu nakifulumye erya Leopard mpala mu Luganda ebango kafuuka empala amagativangayo kuba nesaawa eno ndi muno mwedinda ye magamagani waka kuba kompi no tijembe esimu ayo ni waka nti anytime nsobola okujjayo oba nisaawa eno nsobola okuva ku programu wano nakuba tukanye embombe kumama kuba wangu nebyo okuva wano mutawuni so kati wenkoba nti nava emagamaga manga alikulaga nti oba amaze mwaka anti kati ekyo ekintu kikyangu omuntu tava weibwe ulira osobola okuba yooli ayi tolina kwogera kigambo nti naveewo ekyo kyo kibi oyimuvayo otya no olina kuba nga oli kuyiiya bulamu otereezewa ekyo kyendikola tulina trend enerijja enakudi n'erikwengemi eidetya watyamu otya wakifumba oti kanfulumya olw'embalo kubambula lero ndiwo oliko obeera okyekyo nga tokafugika ng'ensambo w'enkoba nfugika kuba ni wano wene lidya olwakufugika ambakubanga nzembamu ebitali tubatifugika takabirizo kino kibi kati idea eyo edukire enuma waliwo sawungewo ogunde owakafeero yange yabwikaya nemba mingi ekitegeera nze I personally ndi muntu ayenda ino omwembi oyo omugenzi Paulo Kafeero era nga weyabeera oba weyafiira nze nali ngaali muto kati muziki wanti ife tukuze twamwakaanawo tusuubira nti niba tuzaire bona bajja kola ki bajja kumwakaanawo era bona bamunumirwe nga ekitegeera kubanga legendi ate yayemba byamakulu ebintu byamakulu tibirwawo kintu kyamakulu kisigala nga kitambula kati waliwo trend okunde nga challenge ndigeno na biki kati ekyo kyekyokoba nti ndi fan wole kyonkireeta buleeti kubanga ombuziza idea weyava I was recording my song lonabeere nakalekula luno lwebeeta tondidi lona lwokubire ku Friday nani ndikola olwembo nga twakamaliza okulumastaringa ngera nilo tuli kujja okubirako okola ki kureleasinga olitegeera nali mu studio awo nga kyambere na Saturday nza mu studio ngomba ni vibe yange ndowooza ni video wagibone ya training ntera okutoola mu saati kuba tenda bintu byanyatuyana kati nali ku simu yange ndi ku scrollinga wali ya scrollinga nawulira nti obunde biki nakoba promoter Rakib Romans namukoba nti Rakib lwaki tudda nongema kukuwano ka video nga ndikwemba lero nga amazi jasi nga tumaze wakulu masteringa luli awo tuli mu vibe efe tuli kuwayamu tuyikaine buli omu ali ku simu ye ne sound tumutwaire akoba nti weda wange mamukuku wano kakiritu nga ndikwemba mukuku ogunde oyo mu Lusoga
aenda nakugeza tikyalina muntu oba ndijja kukola kintu ky'amaanyi okitegeera namukola comment ngemaama okunze nte mposting sabadali awo nga likali ndali banga mukaaga yangema okwisimu yangema obuntu bwa milioni 2 nabuta mu simu yange navuvana ku katwaje once gofu ko wane wali pit stop once twaje once twaje biba isake alina challenge dali gemedo rembawe kana yaona idukira na kama yakapile pukengemi tanka posting ukitegera ajja musimu yange nere wali pumbali na posting akapile kwa ebya muri kola ebyo lwembo oluli ati kati tichali kisere ebya challenge nze challenge dali dole nze bayitibinge ma unajayo kachaliwo yenga era challenge dali kudikolera nze ndi kubyange na posting account wako mba byakusala sawa bayikunyandala ndachika obana akaposting twira ku studio kusawa ndala kitone rakibu yankobati kujinga kantu kuoteleo kalina challenge abiri yakabati challenge over lakes yakobati challenge yakobati how kumbe nakakatali yakobati ka checking ko naka checking kwao nga yankobi abiri nga kuli kwana na itano yakobati 45 how comes buli muntu yagolola waka no uyali kali akakandu kaina wakati kiza akandu wakati kiza dali sawa dali meka kuba rakibu yali yerabire kintu ya kino nanga yali nokubitira wakanga alina byenno okumo yali tawa dali sawa mama nga TikTok tosikulolinga video biti ainga remember abantu abakoze challenge bagikoze bwire lwansonga sawa ntumutero likulu ate ngo bwire abantu bazibu bakola challenge kati werwakera olunapolo werwakera akantu kafuuka ekizibu nakoba nti nesobola okuba opportunity yange eyokufuna oyo kali kulufula lulamba just nayemba muwawembe wa sound freestyle try to didn't already wali ofulumya zafuso no n'abantu abasookanga okutaawa embeera nekyebalowooza ayinza niwojja ku TikTok yange sound esinga views nayo ginayemba freestyle ginayemba just let me say it was a breakthrough over so kuba nze TDM aba media ni mo media okubikimu but what I know but even the fans what I know that song is everywhere was easy sobola kubanga mbet really olenga kwidi yeah I don't know because me honestly speaking nality you are a big person nga nali tegao tuli mu kulumya mu basanga nali nafa twende nongeri movie ngalero tukole challenge baba Karen ni wo kasendo kwenda di challenge tiama ina products you are going to yeah kupera ni mwe na abadi dreads sana ko bakano ka challenge ngabe ni tunda products so kati amamu nalaga abantu ntokunde kusikiriza abasoga nti kyabazinga wefafunvuwe kuba gyokolera ni product gange na kati amamu kuba idukira sound yaliku abantu bamubona ingi niwo banga okoze just challenge abandi abakibona surprising natangu aina bala nacha na kadiliting kati wati achi ati ngani bona inuke ebintu ebya social media afando bit natayo nga ugezesa kolashi but then nalize ndikwenda tunda byange butika kaba ngabiri kali kutunda iwe muntu wati bayinza okugula mwene echana bela nafunira ku ba clients no kokubira so this idea yokola fuso because otkoge it was just kagoni ka clip, it was a short clip mala wa mali kita over wako mawa kwa afuruma ni video afuruma ni audio ri sabi ndoji but it was really a nice song YouTube channel baba babeto afunguwe kyabazinga ya ku YouTube baba leo kadda monster baba alulira ku baba lwa mtuuka
yatweta n'otweta oba baba bw'asiima ye lwamutuukako but olwatuukira ye naayijukira abalolisi n'emirimu gye byali kutambuza kati ekintu kino kujjukira abasoga abasoga tulimu abantu abandi abalina waasiwaasi ekitegeera nze ezira yange nakwemba bemboolo ekitegeera nalwemba lwakwenda bwakyabazinga bwange oba ku lwakaliya yange nakunuumirwa ng'omuntu olukitegeera kati omuntu de yakoba ati wayewewemubaye kuti bakuwaire ki oli kategeera kati eyo mindset likwenda kugitoola mu bantu omuntu wokola ekintu ekirungi omuntu okusiima tomukoba kubanga nze nabona kuko ku Dr. Joseph Mpawala Katikkiro wa Busoga nga posting olwemba bantu nigundi ni deputy Katikkiro owekitiibwa Osman yena nga aliposting era bangalekitako kati bana tuwagire Leopard ono batapoti Leopard tuwebayo kyendi nti Katikkiro tasobola kutegeera kintu nga banga kyabazinga tayibi era bwe nali nja okushootinga video twatuuka nga waliwo gundi waliwo awo ebiragira awo mulyanga awo nga ife tulina okukolesa kyona kyetwenda kuba batukobayo buli omu omubonayo wendiba nsisinkaine baaba n'ebifaananyi muli bibona kuba idukira ife abembi tuli ba showbiz sobola kujja mu lubiri nisisinkana baaba niyindira nipostinga video kabiri nga ndizenka banja kuvimba nti bansobola kati so zonna by the way zena ng'omuntu zena kyensabirira musinkane ku mubone ku aye ekyenkoba abo like ababalina mindset eyo nga bwokobi eyo koba kodibiki omuntu mwene mu mutima gwasobola okusiima yaba nikyakukolera ku lulwe lisitegeere sobola akoba mutu oti nsiima ate n'ekindi abantu balina engeri gye babonamu ebintu ebindi ebinene babibona ku level yaibwe babona baba kyabazinga tolina kumunenya olikitegeera no kineekyo ekitiibwa kyali kunze tesaana kumunenya niwe tosaana okutegeera mbwokoba oti baba kyabazinga yakukoleire ki ekintu nga kiba kinene olikitegeera obanga oli ku disrespecting ekitiibwa ki amaino gange olina galuma nimukola sitobonanga gaba amakambwe ago iwova eno otali kolansi eniwo oba kolansi olikitegeera so byona about working what nina okuba tulina kuba omuntu olwo weinuma of course buli omwana onya good life like what motivates you ekikuwa motivation like to wake up every day look up tinze mwana mbone nga ntuuka ku kino zakali nikyensobola okuba nze neda bulamu bulungi kuba kyengeri gyabali eyo yakuba ti trust me oyinza okuba nga tokibona naye ye akibona kadi nga wali otuuseku ku abantu nga iwe oyidi nga tibakwidi naye nga bakwidi kyakutuukaku ekyo kyaliwo enyuma wali nga ngaali kufunawo emboolo ayi saawa eno ndidi nga buli wentuuka omuntu wabandi dimba nkidimba ekyo kyaliwo enyuma ere nga omuntu asooka mwembi but naawo wentuukera omuntu akati amutulukaliye kyendi byayenda kiri because I don't trust me buli omu alina amuinspiring abavubuka bakole because sometimes ebigambo byaife batekinga risks kubanga omuntu awangula noyo agezesa sometimes ebigambo totya kutaawo mama ayinza okukoba ekintu wadde makiwulira baba yakobadewo bimuto oba emiri mukulu aye yabayo omuntu gwolingirira like your role model wayogera ekintu
wakita ino mu mutwe gwo nze okusinga kale ebiseera ebisinga nze ekintu kyensinga abantu bensinga kale okwenda ino okuwabula oba okugumya nabo abali mu layini yange gyendimu eya music naddala omwembi nga yakaali kutuuka nze wentuuseekuuku olukitegeera ejustimba mukumi n'okulemerako twembe good music kuba yetakayirika tawaala mwaye kati eri ekizira mu kikono nakuba kyakati bamukuba ekikono navuga takisi bamukuba ekikono okumana ekikono kiri mu nsi muno olikubona n'atwika abantu mu takisi ku stage boona era beebikona olikitegeera naye ate omulimu tigwa sente eningi ino olikitegeera so buli wooba mu mbeera ey'okucomplaininga ino bakuleka ino oba buli kimu okomplaininga anti twandikoze tuti abuzibu ife nga ife kati eriyo ebintu ebiri wanene ebisoka nti osobola okwagana abaana oba oluusi ekivulo oba kikolera ku kyalo kyeyibwe nga kinene kwagana abaana ife abaana ab'okukyalo olina okukolerera at least niwe oba nga oli wa kukyalo babe n'ensonga lwaki bakutaawo owokukyalo oli kitegeera waira mu kukolimira abantu ojja kulemererwa okola olowooza olikolimira w'abantu buli kimu olikolimira kyaki olikolayo olikolima abantu omutima olina okubikula omutima gwe gwaba mwerufu kitali kikyo kitakuluma yatambula challenges do tida kudogera kukati tida kudifunira unakulungi hanga do dibawo atera dikaida alistegeera aye nga ye music ebirungi kirungi ekisoka music akugaita n'abantu abenda wo wali botandisisinga ini zokusinzira ku stereo yange gyenembe ya music nga tuvire ku bino ebyokuba nti nsobola okurotatinga mu kunakuba mu kweno music kati ngoyo olwemba ngolo olwofumbuwa kyabazinga kiri basada bali danda lisaidi ebintu ebidanda libitegere ekisuubira nti nsobola okugyaku mulubiri litegere kintu omuntu osobola okukibona ngaekitundu ayinzirako bati gira ntya mulubiri kategere eri abantu ab'ebitiibwa akutwala osobola okwagana omuntu ow'ekitiibwa nga wali omuwulira buwulire nakoba ati esigayo wakuba olwemba lulungi ino nkwenda ino wafuna contact ye ekitegere so music alimu It's a big thing, many people, your parents, as they know, are they so proud of you? Like that's our boy. Success yentuuka kunasooka okusaba kati nze mami wange oyo saba nze mami wange ankubira nakoko kati nze oyidinze wemba ankubire nembada yange tukobera maama nti njija kufulumya olwemba tuba twogera ku bindi awo kivamu yakoba ati akemba akakyabasinga ayemuna kalungi olitegere ye kale takireeta mu mbeera ekulaga nti otuuse aye akulaga nti akukoberayo ebizibu by'oyinza okufunamu ekyo ekiriwo kale bayidewe zenumirwa ino era nze nsaba ino Katonda kintu kyekiro kyobeera onkobyekukunta ekimotivatinga nze nina okumekinga mami wange lero mami wange atuuke ku olunaku omutabani wange nenda ino obulamu obulungi mami okabona kubanga nkuliza mu mbeera mukuzira sente so nenda at least ngakaali mulamu second form sobola kugwewa obukulu kati
aicheni dinki ya mama bisisa mama so bandaga chilaingatera so omwana abamwana nina balina kyayambye kuwaka abakiyambye nga mwana olikoba asobola okuku saba bisabine balonda abantu bangi aye kibaire nga sayindi management kibaire nga sayindi management ya the monster monster family so niwe mwene oba kyavudde budde kibairewo just woba etokiri kibairewo kibairewo kati batereko abantu embeera enkidaye nga nkyerabire mwera osobola okuba nga obeere weerabire but kyo kibairewo aye kati idukira setting ey'ebibiina bakuba nti abaana wano baira bapapa yakola ekintu yesolezako abantu bamema okuliisa ekitegere kati ebintu ebyo betagisa okwesetinga wasukwawozamu kakapito memale wakoba otikutira amakanda tugasindiwo kinene ino okuba n'ekibiina kinene weiri okuba kati katugeze olina ekibiina olina ab'embi 10 wajja kusho wajja kuna basatu wajja kuna basatu waleka omusanvu olowooza omusanvu abawulira bati so olina okusooka waayiga amagezi agasobola okugata mu mbeera nti ono niwe abatagire n'akafomu tajja kuniga then iwe nga heedi olina okusooka waaba w'amaanyi nti olina niiseeko banti wano wendi buli okwema okusooka woba n'amaanyi anti kati ekiyamba bano atakabiri okuba niiwe okuba w'amaanyi kuba omulamu ku level ondala tibasobola kuba niiwe abantu beweetaako abantu abasobola okukulema okusika ku ng'ofuuse owakabi nabo b'otabaire nabo olina bw'obadde muba mutambula basobola bibaawaye kati bonayo munsi muno kale nibwe tutankobere ikubona munsi muno omuntu ajja okola ekintu ng'alina ensonga bye abantu abandi baleka abantu nga balina bye baabakola naye baazi bakolera ofu kamera kitegeera kati ole waaba ng'alina waatuusa onaye afuna omukisa ogwogera mu bantu ati yandese baabona bano bati n'omubi ekitegeera anti kati wulira kiri kiri nze iwe osobola okunkula okitegeera naasi okategeera nze naakuvuma wandikodinga wajja watanitiive okadi yange omuntu yaabona yakoba ati ani mubi nga yeewe nawaani people who know you asobola otegeera nti tasobola kikola because waliwo era abembi bembona abatakusa blogs olanga wadema munaku ng'avireyo tukuexplaininga nti oba ki yakeeping up quiet so sometimes people abantu abalifenda atuneneraku because omuwala platform akikola ki agikozesa yena kuba berintu ateireyo buno ojja kuwulira kati woyiza oba omuwere platform sometimes people when they keep quiet abata kiringa okundakuba ebitalina makulu tetiwelabye oli mwebi bitalina makulu kati ekyo kintu kyobeera onkobye ekyabantu abangemeireko nze currently mani babalawo is my friend yafuuka mukwano gwange even before nga kali kufuuka promotion awanidinga ng'akaali kuba na studio mukwano gwange so babalawo is my friend era tukemaganya emirimu naye ye mukwano gwange tali nti oba yansayininga nti oba ndi mwembiwe nti oba yansayininga nti ndi mu management no mukwano gwange aye osobola okuba oli kunenda wakubira babalawo esimu era wanfu
osobola okuba oli kuwonera wankubira tubabalaawo ye mukwano gwange tukolagana nga ab'emikwano era bingi byankolera era tasobola kunkoba kintu ninkikola ngankobya ate ekyo kibi kozindi bijja tuviire bingi byetubisemba Never talked into your mate. I was surprised into this guy when I met him one night and impression, first impression. Then it had just feel like cause not meeting he was so down to earth until that meeting for the very first day and the last he was down to earth. Don't try it. Actually, like you are promoter about it. What of promoters moving follow then producers challenges. Producers go, that was when Bafuni and what I want to just into of course, the producer will be busy. Era wakolagana ne producer wenda ekirungi kati nga mukulu omukulu yena ndoza omwenge gye bapapamu bate obaba bitegere so baproducer bo wabanga oli kukolagana naye ate baide olina okugumiikiriza producer okufuna ekirungi kasota owasiwasi producer ojja kufuna kintu kibi tirikumuwa credit aye wobanga oyenda ekirungi producer olina okumuwa time koze ebintu byakola byamagezi tibya buli omu kyokubona nti aba mulala ye mumulinda niwo mubakikumi paka atuuke olukusegere kati almost is about producer nina okukobera ekituufu kye bali lusegere so kati nze saawe nenkola ni producer Singpan production oyo Singpan yakola Records eya One Fix Babala kati Records eyo yali ngemba ya bali inda wamulele wa Babala kumbe disiki yawo ekibuka wakati era music ya kutambula bungi actually so bila ni producer sawa na lene medicine ya fulma wa fungu ya fulma afanye ne bali no ya kanone ya that's my boy. Yo kwa baba die no if sawa yo no party oli single wali wanyi nako watu kati niwe mbasingi niwe mbasingo niwe mbandina ewa bya twenda ayenda niwe mani girlfriend abawa yakimba mukobera abantu era niwe mbasingira mbasingo amena application za sule balete bawize abaidi babaleta obene nabaidi zama balina sente balete wenda basente abanya sente abendo kutewu balete nze ndani yani wo dige makali yakola ndafa mulubiri nga handbag kwela lisente obengo dige abasoka wenda yimba abasoka abakonda abasoka abasoka kyemba saba ngomba basaba singe kiti wanga hele mtu ya kale mkola yawe exam simoya bila kupata chazo tusa tusa chini wole wa kuwala mtu yo unasema what a king ya watu twende baba chazo baba limeyo banga busoka ni chazo so tani kwa mtana banga wa kumbali ya kutusaka chiwezao chida kutia kanga ikawa soka chida kutia kutisha za kuswazi so masoka na wale kwenda leo baada na sawa wale kwenda music wangu urembo funguwe chabazinga uri ku video joji bone ojitole ku YouTube ita waka ya YouTube channel yangu kule baada na Insta TikTok account yangu kule baada na so kuja wa following follow me video watale ko kule ngana wala ngoni
lusoga aye nga kyemba kwekita kyenemerawo kiwe kyabazibe Mwendo okusoga. twende okusoga yende okusoga kuba butipasaala nti okubita mu art nga tutunda olusoga luno paka mu buntongi ekigambo lwakyogera kuva ino kwadi wakoleta olusoga lukusumbwa obuntongi paka mu buntongi kitegeeza okutuusa ereyeni kuntiiko oli kategeera so ife tujja kukola omulimu gwaife nze ng'omwembiga Leopard jakola omulimu gwange ogw'okwemba ng'abita mu bigambo byange ebyokwemba okusomesa iwanga era mbasaba bakulisomesa bakulisomesa babusomesa mu lulimi lwaife olusoga otwita kuba nga tutambulira nziza okwiza okukyaza wali